Aisyah karena raon dah. Astagfirullahaladzim, Bum. Lagi tinggalin. Astagfirullahaladzim, aduh, cepet mata sia lu tante. Sia nih sebenarnya. Kunaon sia? Kunaon? Di lain ketinggalan. Di mana? Itu, cokot. Udah PA deh. Aduh. Di mata ya wae. Mau Belanda tukangan. Yuk. Ayo. Dah yang kegalan nih. Kurang ajar emang lagi. Penjajah emang bedak kok ngono deh. Aing kudu buru-buru ya. Apa? Sini lah weh. Urang nungguan si Dayat. Aduh. Ampun aing ke si Dayat eta. Aduh, sama conge budak torek deh. Seru wae nya. Hese kan kira apa cagerna eta. Usakeun wae. Main nama. Nyaho Belanda tukangan. Mending mun teu nerak tembak. Ieu mah nerak keneh. Ayo, lambat. Pakai acara ninggalkeun senjata segala. Naik. Aduh, ampun. Dayat. Aing ya, capek-capek deh nih yang ngecil lah. Mana wae sia? Kok bedil aing ya? Bedil teh praksi ku aing. Tuh, tingali. Bedil aing rejat gara-gara sia. Aing kudu ngupgrade deui ka Mang Imin. Lambat sih, pakai acara ninggalkeun segala. Tah adi sia tuh jibian tah. Harekan. Nges. Karena mau orang kudu pikiran kumaha cara ngelekeun Belanda. Sabab urang make shotgun senjata, manehna make basoka. Apa serbu wae markasna cicing-cicing. Cacingan deh. Aso jem Dayat. Wah bener aing saya ngobrol di siapa? Geus wae tong. Kumaha ieu, Din? Apa orang kudu nyerbu wae cicing-cicing mainan? Hah? Di mana? Naon? Kebenaran ngomong teh. Debat. Mana? Letak. Debat. Duh, iya ih. Debat. Rumah. Stres aing. Siapa yang orang-orang ini dia? Aduh, siapa yang orang-orang ini ya Allah. Terus urus ke sia dua anda, ngobrol di beka botak lenang gadinya. Matu Din. Urang wae ke markas mah. Wah. Di mana? Aing tadi ngomong gitu. Budak gagu. Makanya dengikeun make cepial. Aing tadi ngomong gitu. Urang sejieun nih budak. Hawa. Keringin apa? Kamu sih nyawa tempat tadi mana? Nyawa. Hah? Ya, Diok. Gimana? Diok, sotoy.
Jadi aing teh boga kenalan. Eta mah pokona mah. Paling kasohor nyahoeun tata letak dunia teh kumaha. Markas Belanda ge pasti nyahoeun. Kedeung urang pingan heula Jerman. Oh, boleh. Oh, boleh. Boleh. Nah, itu Lokman. Lokman eta. Hai. Pocon deui. Belanda tuh bergerang. Cicing. Oh, Urang teh heula. Lumang laut. Tah yeuh ge. Naon gunana eta? Bah. Urang arek meluncur ka bumi. Daguan di imahnya. Urang arek aya perlu penting ieu, masalah negara. Yuk, Assalamualaikum. Apa? Pi. PN lain telepon. Oh, enggak, Bu. Norak banget dah lu. Set kita nanti. Orang set. Oh, teu kajak-kajak teh. Pusingan kamu sabu dah. Ayo meluncur. Kamu siapa? Wih. Hai, senjata. Bedil deui wae. Ini. Tuh. Ini. Oh, Enggak bawa. Enggak bawa. ngeri dulu. Bang. Yuk. Ibu narimu siapa ya? Oh, tok we. Assalamualaikum. Pada dia sepan. Oh, sia. Coba cek. Om, dari banyak order. Pinjam sepaket. Awas. Ya, tantang gitu. Assalamualaikum. Mang uduk ya? Aduh. Salah. Bawa Hani. Assalamualaikum Pak Haji. Main yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi bola. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Balik. Balik. Wajib. Hasil. Nanti ya wani. Uli itu wah. Ani. Ada muda. Maaf ada. Bro. Ini Ini Ki Wajib. Kurang teh dia. Aya minta pengarahan. Aya minta arahan. Arahan. Itu boga panahan rek ramen apa? sebelah 12. Sagennya. Ngiring dong. Siapa minta panahan kai? Arek naon tujuan tadi rek naon? Minta arahan. Arahan dina. Urang. Tiluan. Pejuang. Ngelekeun markas Walanda. Urang. Tiluan. Pejuang. Belanda. Kotoran. Loadingnya di Pati. Mana? Di luar. Arek nyerang markas Belanda.
istirahat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kan? Isukan. Kotoran ya sih lah. Ayo, Hah? ayeuna, ayeuna, ayeuna. Nanti ayeuna. Sini ngomong naon. Tunggu deng, ayeuna arek merah. Kurang Tah, ayeuna. Ayeunan. Uang mah. Semoga betah. Semoga ge udah letih. jadi berarti. Deng lah. Eta budak ngaranna si Ujang. Biasana cicingna dihandapkeun tangkal mangga. Nyaho mangga? Ayo itu. Nyaho tuh mangga. Nyaho. Nyaho tuh? Nyaho. Si Ujang eta bisa nunjukkeun di mana markas Belanda. Ujang. Nah, maneh tanya si Ujang. Ayana tuh di belah kulon dihandapkeun tangkal mangga. Kulon di mana? Ora teh yang kulon, je kulon. Itu ka mana? Ka mana? Ka mana? Salah. Itu mah warung Mang Mamat. Ayeuna itu ka mana? Siti. Salah. Itu kulon. Nyaho? Nyaho teh? Nah ngomong naon ieu teh? Nyaho teh? Nyaho. Nyaho? Sok. Ayeuna mah maneh jung. Ka markas Belanda. Sah. Ya, salametkeun babaturan maneh. Ke Indonesia. Merdeka. Atau mati. Merdeka. 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 Jung dari Belanda. Ya apa mas? Bajinya. Ini. Baji. Ya puntennya. Oke. Nomor rekening nanya kok. Tangkap ya. Enggak. Waalaikumsalam. Mana kono nyu jalan? Gila. Yuk. Din. Udah ya. Mulai udah ini Paraban, Pak. udah Diturunkan. Iya, tak teh. Nyawa landasan tuh halus juga. Adek. Tetap waspada, tinggal di kiri kanan.
Tang. Bang geus beres. Geus beres. Nambah deui. Ya, ayo lu. Baik. Astagfirullah. Si Udin ke mana? Budak aku juga nih. Si Udin ke mana si Udin? Udin ke mana? Astagfirullahaladzim. Di bedil tangkurak na dia. Tadi orang nanyakeun si Udin ke mana? Budak teh. Kemana? Ayo tangan. Aduh. Bener-bener Syahrudin bin Abu Bakar tuh udah kemana gua? Ngelengit wae aya bom teh. Neng Syahrudin kemana tuh? Aing bieu ngomong kitu. Dayat. Sudarjat hese ngomong siapa? Ampun aing. Lima torek. Mana nya tuh budak? Ayo di sini. Aing lagan mah budak teh. Lagoy. Perasaan narek kaget meureunna. Ayo buru tuh. Hese bol kuda. Ayo bro. Ayo buru. Mana sia? Ngailakeun. Kutil domba. Ayo, bom. Maehnya. Mae. Bom, bol. Ayo ulu ih. Ulu. Jagoan atuh. Nah, jalan hese. Besok teuing dengan jalan teh. Ya, Bang. Tulen tuh. Ini udang lu. Udang. Udang. Ujangnya. Sama nih, sok kenal. Bagoy. Ketik ngelir di bedil ya kami. Diuk. Nggak nemek. Jadi Kijang, urang yang rombongan teh tadi karak beres balik di Mawah Haji. Cek Wah Haji, mana doang nu nyahuan markas Walanda teh di mana? Bener main nyaho? Nyaho, kunaon kitu? Antar urang ayeuna. Ka ditu daek teu? Baik, Benar. bener. Ari ka ayeuna? Iya. Ayeuna. Lihat. Ayo dah. Yuk. Kemana? Jelaskeun. Ayo, bro. Tila. Ini ya. Udah gini. Siap ya, Mang. Tuh, Mang, lo kasih nadi itu. Langsung baliknya, Mang. Hampura, Mang. Mantap dah. Sudah heueuh. Nama Indonesia berbenah ke Belanda. Cita tang jeung antek-antekna
kudu di podaran. Lupa. Mati itu. Oh, poho. Beli kan, Dik? Ulang kukur la de. Udah ni, ya ni. Pah lepi. Ada kenal orang gitu. Nuhun la de ni. Geus kieu nama orang nyusun strategi weh. Heta. Oh, maaf. Jadi kieu. Ayeuna urang asup lewat pintu tukang. Iya. Terus pintu tukang urang menyelinap lengkah demi lengkah. Bisingan aja lemak. Dayat, maneh di tukang. Udin di tengah, urang di hadap. Siap? Nyap. Bisa kan? Sina. Siap. Kedeung, urang awasi heula. Enak. Kamari. Isukan aja. Ayeuna bagus teh. Nyeneng seri wae ya. Lucu sia. Ngen badut teh gitu. Geus teh padahal cicing mah dia, bener nyerang ayo. Menjadi obat itu. Di, duk. Formasi. Angkat tangan. Tengah tuh. Nah, ya. Balikeun Indonesia. Merdekakeun. Lamun henteu Debat. Senyawa ieu naon? Naon ieu? nyawa teh ieu naon? Bedil saya teh ieu. Betul orang orang murid. Nih, 2 peluru. 2 mimis. 3 heulang. Nyawa teu? Bedil we. Tidak banget. Ayo bedil. Bedil. Buka banget. Buka. Cie malu ya. Buka. Munafik babi. Kami minta merdekakan Indonesia. Hah? Merdekakan Indonesia. Kian ada. Ngaledek. Lagi bedil. Lagi bedil si Dayak. Kali imporan nih. SPD ya. Kali. Tidak tembak. Ela dala embung. Nama.
Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allah.